Fondovi su opustošeni, javna preduzeća pred slomom, privreda ne postoji. Kriminal je još uvijek najrazvijenija grana ekonomije. Predsjednikovi japiji pokušavaju iz iscrpljene mase izmusti još ponešto, ali narod je odavno presušio, ne može dati ni poštenu litru mlijeka. Korporacija se ubrzano urušava, a menadžeri nadri srpstva koje liječi sve bolesti od side do perside i do juče uspješni prodavači pravoslavne magle otimaju što se oteti može. Posljednjih dana najagilniji su zaposleni u odjeljenju za iselivanje đavola i ostalih demona iz protivnika režima na čijem čelu je Raspop Mladen Jevrić Durić, široj javnosti poznati kao neoinkvizitor SNSD-ove crkve Vladika Grigorije. Grigorije je zaslužan što je Srpska pravoslavna crkva dodatno potonula u kaljugu u kojoj se nalaze već decenijama, a njegov puni doprinos ogleda se u primjeni novih liturgijskih pristupa kao što su proklinjanje, kamenovanje, premlaćivanje, uzimanje talaca. Još nije počeo protivnike režima nabijati na kolac, ali hoće čijim ih činima koje je bacao šamuti i razboli do mjere da se ne mogu braniti. Moram priznati da svaki put kad dođem u Trebinje vidim da je Trebinje sve organizovanije, sve čistije i da je to sve naprednija sredina. Ima ljudi koji slažu čim zinu, a Džombić je poznat po tome što slaže, a da i ne zine. Istina, Trebinje je očišćeno, ali od svakog dobra za što je najzaslužniji Grigorije. Osim što se bavi okultnim naukama gledanja u findžan, džezvu i tacu, postavljanjem zapisa pod pragove neposlušnih, proklinjanjem kartama, čitanjem iz kašika, kutlače i tepsije, bacanjem kletvi, udalj i uvis, pravljenjem ljubavnih napitaka i ostalim vražbinama, dostojnim jednog srpskog vladike, Grigorije je zaposleni kao stečajni upravnik, ali i kao utjerivač dugova zajedno sa igumanom manastira Tvrdoš Savom Mirićem. Tako je Grigorije nekada najmoćniju i najugledniju hercegovačku firmu, eparhiju Zahumsko-hercegovačku, doveo do stečaja i dubioze teške nekoliko desetina miliona maraka. Eparhija je bankama po raznoraznim osnovama dužna najmanje 6 miliona maraka, a pitanje dana je kada će ove finansijske institucije krenuti da se namire pljenidbom hramova i pripadajućeg im zemljišta jer se krediti ne vraćaju. Ja sam kao dobar trkač zajedno sa svojom administracijom osjećam da trčimo u jednoj štafeti i želimo da istrčimo najviše što možemo. Kad ćemo predati štafetu ne znam, ali u svakom slučaju želimo da u ovo vrijeme dok trčimo istrčimo najviše što se može. Pticu trkačicu uopšte nema potrebe komentarisati, a kreditna opterećenja eparhije iznose najmanje 5 miliona i 800 hiljada maraka. S obzirom da je većina ovih kredita uzeta u švajcarcima, zaduženje je mnogo veće. Grigorije od Hypo banke uzeo gotovo 5 miliona, a od Volksbanke 1.200.000. Da bi obezbijedio ove kredite, vajni vladika je založio crkvenu imovinu, i to hotele, Platani i Platani 1, te brojne kuće i hektare zemljišta koje pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi i bez kojih bi ta firma mogla ostati jer grešni Grigorije ne izmiruje redovno svoje obaveze. Pod hipotekom je i spomen kapela, ali i mjesni prostor 2, Hercegovačka Gračanica sa parkom. Još ranije je Grigorije pod hipoteku stavio crkvu Svetog Arhangela Gavrila u nasilju Hrupjela u Trebinju i to za siću od 350 hiljada maraka, a pare je uzeo od Balkan Investment banki. Grigorije je uništio Neymarstvo, Popovo polje i Agrokop kojima je on rukovodio. Brinuo se on i o Novoteksu koji je na samrti, a od industrija alata Trebinje u koji je udomio prevaranta Rodoljuba Draškovića ostala je tek jedna Napolitanka i 2 Lizala. Bileća je potopljena, Čemirno je otklizalo u druge ljudskom rodu nepoznate dimenzije. Trebinje je zakopano ispod Dodikovog aerodroma. Nevesinje, Kalinovik i ostale opštine izgledaju kao mjesečeva površina, a Grigoriju je to sve malo i opet traži pare. Kakva pomama za novcem vlada u propaloj firmi eparhiji Zahumsko-hercegovačkoj i na kakve su sve užase spremni članovi Grigorijevog klana posvjedočio je nedavno na preskonferenciji bivši direktor Trebinskog Agrokopa Risto Drobnjak, koji je igumana manastira Tvrdoš Savu Mirića optužio da ga je više puta ucjenjivao. Pored toga što nije plaćano grožđe, znači za ovih 21.000 maraka koje smo fakturisali u periodu kad sam ja bio direktor, nije umanjena pozajmica manastira Tvrdoš prema Agrokopu za 21.000, nego pozajmica i dalje stoji po kojoj se ucjenjuju Aleks Kostović, Kosić, ja i ostali. Prijeti se sa otkupom duga putem mafijaša iz Beograda i tako dalje. Ovaj nesretnik je jedva živu glavu izvukao, a istakao je da mu je vrli otac Sava prijetio čak i ubistvom, tvrdijeći da će ga predati kriminalcima iz Beograda. Drobnjak je ovim javnim istupom privremeno spasio glavu od Grigorija i njegovih revolveraša i batinaša, a da li će se glavi nanosati, tek ćemo da vidimo. Nemojte misliti da je mene strah. Savo Mirić je meni direktno rekao
da će prodati dug kriminalcu iz Beograda, koji Agrokop duguje Manastiru, a on je htio da proda taj dug preko Aleksa Kostovića, molim vas. Znači, Aleksa Kostovića da napadnu kriminalci u Beogradu i da naplate od njega 400.000 maraka. A to je prijetio meni, znači ja sam to morao sve da slušam. I slušao sam ja i druge gluposti tipa kako bi se nekome od uglednih trebinskih privrednika nekada prosviralo čelo. Savu Mirića niko ne smije da pozove na odgovornost jer ga štite korumpirani šef policije Goran Zubac, Grigorije Nečastivi i premijer Aleksandar Džombić kojem je iguman reketaške organizacije poklonio skupocjenog konja kojem tepaju Engleza. Izgleda da ih je konj preskupo došao jer je eparhija kolaborirala pa ga je Grigorije osmislio novu prevaru. Srbima je u seksu spas, tvrdi i Raspop koji je tim povodom osnovao i fondaciju Sveti Vukašin kako bi institucionalizovao nadolazeću seksualnu revoluciju i lažnu borbu protiv bijele kuge. Shvatili smo da mnogi ljudi koji završe fakultet odlaze, ne vraćaju se, da mnogo ima mladih bračnih parova koji se ne žene, ali ono što je bilo jedan od glavnih motiva, vidjeli smo jedan ogroman pesimizam kod ljudi. 1000 maraka je cijena da se postane član fondacije, bio impotentan ili ne, a njegov plan je da skupi 1 milion kako bi otplatio koju kreditnu ratu. Ali ne ide jer para nema, pa je od 422 donatora isprosio 300.000 maraka. Grigor je na svom sajtu nije objavio da li u borbu protiv bijele kuge poziva i donatore sperme, niti da li je masturbiranje sada zabranjeno u Hercegovini, a nije preporučio ni Viagru umjesto jutarnje kafe, ali jeste da je Dodik dao naših 30.000 maraka, a Džombić 1000. 1000 je dao i poltron Vukota Govedarica, koliko je dao i licemjer Grigorije.